السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تملسن متنا إن شاء الله. زاري من الملكة لما أطرع عليه كنا ينون إننا ميم شد هنا بميمة ساعات عند فيدلات عند عربية عليه مالتنا كل فيدلات شد بميزو ساعات لي يتبكر تبكر ترجين نبغى مثالي إلا تبكر قلنا نبغى كلا لا من تبكر سنة نقدر ليلو تشوف فيدلات شد بميزو ساعات تبكر قلنا نبغى نقدر جن نوننا ميم شد هنا سيمتو يتليه قالاتش نوننا ميم شد هنا بميمة ساعات ሁለት ሐረካ ማለት ኦልሞስት ከሰከንድ ያንሳል ከሁለት ሰከንድ ያንሳል ሁለት ጣታችንን የምንፈታበት ጊዜ ቆይታ እንደማለት ነው እንይዛቸዋለን ወይም እንቆይባቸዋለን ኑንና ሚም ሸድ ሆኖ በሚመጡ ሰዓት ሁለት ሐረካ ያዝ እናረጋቸዋለን ወይም ደግሞ እንቆይባቸዋለን ሌሎቹ ከኑንና ከሚም ውጪ ያሉት ግን ሸዳ ሆኖ ሲመጡ ነው አይያዙ ይጠብቃሉ እንጂ አይያዙ መጥበቅ ይጠብቃሉ መያዝ ግን ምን አይሉ አይያዙ ለምሳሌ አማ የተሳአሉን ስንል አማ ሚም ሸድ ነው ያዘችው አይደል እዚች ጋር ስለዚህ ቆየት እንልባታለን ትንሽ አማ የተሳአሉን አማ ያዝ እናረጋታለን ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ኢና አዕጠይናከ ስንል ኑን ሸድ ነው ያዘችው አይደል ኢና ያዝ እናረጋታለን ኢና ቆየት እንልባቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ኑንና ሚም ሸድ ሆነው በሚመጡ ሰዓት ያዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ መሊኪን ናስ እነዚህ ኑን ሸድ ስትሆን ليهم يمشك سبتون مياز يتبقى إن شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ